Wawu asa punika minekadi baos ide maharesi markandiu. Rares panjak idane maka sami mabriuk matur sinarengan. Nah, mana tidak sampun nungi tinggi Ratu sang rumah geresi agong ratu munguing manah didiang sekadi mangkin wiakti sampun nunggil majang ring anggan ratu. Wah, ngiring pemar nginep randa maka sami sayuakti sisyani ratu gumanti pacang iringan ring sejeroning pemargin palunguh iratu ring dijojo ratu punika melinggih seiring titiang ratu. Wah, hidup pada ngiring resi ya diastun titiang ngemasin padem titiang sekado jadi pacang iring anggan palungguh iratu. Wah, sapunika ador sisya tinggi sekadi asa punika sampun munguing ngatur sisian-sisiani desang rumah geresi maka saminya saking duas naking adi munguing ngatur sisiani dane maka sami punika metu saking manah suci nirmala saking metu punika saking lascarya. Lah, sang resi ledang yedang miragia sekadi asa punika sayuwakti atur sisiani dane maka sami dan sipi raris ledang kayoni desang rumah geresi markandiu mirengan atur sisian ya sane kandang samas diri munguing kewentenan sisiani dane sane kantun punika samas diri nemangkin jadi pacang uning ayang titiang. Nah, sami ngiring idang
sanes samas diri punika gumanti pacangiring sepemargien ide sang rumah gersi ya dor kegancangan memarga Rikanjekan sekadi asa punika pemargien idane sayuwakti gancang sayuwakti jagi pacang nyujur punika genah sane jagi pacang kejujur raris rao ringdo langki dan kecerita yang raris sejeroning pemargi raris sampun punika ide rao ring genah sane kejujur wantah ring toh langkir punika ganani ramala nanging pingit deh dana sipi mungwing genahnyane punika suci nirmala sayuwakti kewanten genahe diring tolangkir punika sampun kelopah dingit pisan nah aresida nyuka degena namun yatnya risampune ide sang rumah gersi wenten ring genah punika raris ide digelis nyukat genah jagi pacang nangun yatnya jarone gadurang mungguing yatnya sane katur rin punika wantah yatnya sane merupa caru kala carune sane sampun sida katur punika majang ring sananing puda kala kali makasami ya sami rawo nadayannya risampun punika minekati yatnya caru katur mata sami raris rauh sewatek buda kalone jagi nadah yatnyone punika rari sieda mahorosi risampun sekadi asa punika kawentenannya nemangkin ide sang rumah geresi mungguing pidadagane aturang didiang makin mana pedagingan
wastan wali ring sampun sekadi asa punika taris ide sang rumah keresi menem minakati pedagingan wantah panco datu punika sane kepenem punika pinaka wastan wali ya